इसकी मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। UMLA ke jirang uba asosina sotun ulakren mardor hakabeyade bagajing penpra jagi pulit Assam hagasnong mai khuli hapo Assam yaki project sarkar pedeng bala pentre kam dektenat Water Resource Department hapo gasnong haula kabadan hak hapo jongka Meghalaya bat Assam haba jubab iki khubor ke beyade bagajing pensangia iki project hagasnong haula village deka sarkar Assam uba asosina sotun ula let benjurip yakani gasnong hagasngi sajan barulai jingo ru yagasnong mai khuli hinin gasngi hakabagi pulit ka Assam klapen prano ya signboard jongka pungri dokha habakren chikilat pathai khobor uba soton ula penram jor ya kini jinglia donbor jongki pulit Assam wat haba ke jingya kren penbet khaput jongki ni ke jela kirang ya shakmat ula pentip ru show menteri rang ba ka jela konrat ke sangma halor kini ke jingjia bat kerpat ya u ban ya penbet no kham kloi bat ka sarkar Assam ini ke jingjia ke bamin tena kali dengan suban penpawe ka jing saudiau bat ka penram halor kini ke jingjia nama ba kat bagi keren kadangnya syakmat hendak nak kalian ki board barang buai pakai jalan ki officials nak ki buai ke jalan Assam tuan ban penperang berdei kini ke signboard ni malah menjadi dan buai inspection hak berdei pada ke jinja harga nak kalian ke Assam government kita bandai mankang ni buai ni project lembah water resource keba deka central sponsored project kebayaan yang baka sarkar jela kejumi bat ngalaya unpa ubi kena ka kubur sya honorable chief minister